Om Swastiastu. Rahajang semang alit alit sarang sami. Sepunapi gatre ring rahina mangkin. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, anak-anak tentu masih ingat ya apa jawabannya? Kabar saya baik-baik saja. Jadi bahasa Bali ne gatre titiange becik-becik kemanten. Nggih, alit-alit sarang sami tunduk malih sarang Bapak Bayu. Sane mangkin alit-alit jagi melajahan, jagi ajain Bapak ini aksara Bali. Ini yang ke aksara Bali wianjana. Nah, napi mantan aksara Bali. Ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Nah, kudu akeh nyane dadosnya ne? Nggih, patut akeh nyane wantah plekutus. Nggih, plekutus nih ke-18. Nah, aksara Bali wianjana akeh nyane plekutus. Nah, alit-alit sareng sami sampun nuning bentuk-bentuknya nih. Nah, yening durung makin dayang cingake nggih bentuk aksara Bali wianjana indian punika saneka pertama H. Nah, bentuknya nih wantah sekalian sapuniki. Ne. Nah, ngelantur ce. Re. Ke. De. Te. Se. We. Le. Me. Ge. Be. Nge. Pe. Je. Ye. Nye. Nah, nike wawu aksara Bali wianjana sane akeh nyane plekutus. Banyaknya 18. Nah, dari H sampai nya. Makin coba dilihat bentuk keseluruhannya. Nggih. Nah, yang cingakin niki sareng sami. Nah, niki aksara H kantos aksara nye, aksara Bali wianjana. Tali sareng sami sane wawu ada talitnya sampun nyingakin bentuk-bentuk aksara H kantos nye. Ye, sana mangkin alit-aliti indayang surat. Ye, coba tulis. Mangde indayang nulis aksara Bali ne ke. Ye nanake melajah nulis aksara Bali. Ngangen buku garis ge. Buku garis luang kon. Ye. Nah, mangkin indayang cingakin contohnya nih Pak Guru jadi ngicenin contoh nyurat ring buku garis 3. Ye. Nah, rajang belajar alit-alit sarang sami ngiring biar saya. Nah, alit-alit sarang sami niki buku garis 3 sane jagi kangen nyurat melajah aksara Bali. Yeni ngalit-aliti nulis utawi nyurat aksara Bali ngangen potlot. Jadi kalau anak-anak belajar menulis aksara Bali, gunakanlah pensil agar gampang untuk dihapus. Yening Pak Guru bangga ngangen pulpen nih. Nah, niki yening nulis di kotak kecil puniki. Nah, contohnya nih sekali sapuniki. Nah, niki aksara H. Nah, niki na.
Niki aksara ca. Niki ra. Niki aksara ka. Niki aksara da. Niki aksara ta. Niki aksara sa. Niki aksara wa. Niki aksara la. Niki aksara ma. Niki aksara ga. Niki aksara ba. Niki aksara nga. Niki aksara pa. Niki aksara ja. Niki aksara ya. Niki aksara nya. Nah, niki aksara Bali ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Yening letalite nulis niki manten. Niki sampun meswara ha. Nah, alit-alit sareng sami yening alit-alite nulis niki manten utawi na. Nah, alit-alite nulis ini saja sudah bunyinya. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak nulis na, jadi anak-anak tinggal menulis aksara na 2 kali. Nah, misalkan lagi satu, anak-anak disuruh menulis mama. Jadi anak-anak tinggal menulis aksara ma 2 kali. Ini sudah bunyinya mama. Nah, sekarang anak-anak coba tulis sendiri nih, menggunakan buku garis 3 dan ingat menulisnya menggunakan pensil, jangan pulpen seperti Pak Guru. Oke anak-anak, terima kasih. Ini alit-alit sarang sami Kang yang menikah dumun belajar aksara Bali. Kelingan seleg-selegang melajah nggih. Yening nenden iraga sane ngajegang bahasa sastra lan aksara Bali dua ini sira malih korai ngajegang. Seleg-selegang melajah apang starte 2. Sampun kenten elingan alit-alite starte ngangin masker rikalaning alit-alite luas. Sampun kenten elingan cuci tangan. Jaga jarak. Mangde starte sehat rahayu. Pelajaran reglah dari makin Pak Guru puputin atur katurang para mosambi. Om Santi Santi Santi.
Atur sukses.